Webale mnonga atayali a West Irakaritu ejin programu nyamurungi eyo muhinji no mulisa program etukuba tuganiraho eshonga zitari zimwe na mnonga online eyo kuhinga no kulisa nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka kandi ubwa hati ndi omuli Bushenyi municipality niza kuba ninganira na numwami murungi no muhinji no mulisa aina bintu bingi ebyakuza kuba natugambira afamuye nareba ino projects nyinja ine nkoko ayinente eyo mukiju ayino mwani nahingana n'urutoke no projects kandi zitara hamwanya muhango guriyaho kugira ngo umwe twaza kuremboziye cheme kuba reality ne kikubasa kuba twayega twaza kuruga aha omurushenyi omwami murungi bariyo bakureba atayali West nyendo bahereze ndamusyo obakureho bagambere na kunu ninkahi ahituryo aho twasimbura makanderizo abari ba Tayari TV mwasiba muta uko mwasiba kurungi mbanyeta Murungi David ni ndugo mu cyaro cya Ryemugobora umuromazinga Nyakabiru Division Bushenyi Municipality nubwo burugo bwanje ntondo ejituriyo municipality ya Bushenyi no municipality ya Bushenyi ni yeje yiba Modro Municipality turiyo mu Model District ya mwino Model District na akajya ngo bitakifura Bushenyi kuba Model District kibaki buri kimwe kikwija nticyakira kandi kikora kibo ya mwene ba district cyo kureberaho cyo kureberaho abariyo batuleba ndibenda kumanya projects ezo inaha neziharu projects zihaho kazitandikota kuza kuzisiya habwingi bwazo hatu ino project yorutoke hakuba ikanite yo kubyurutoke of course no wenda kurya twinho project yenkoko egiye turonda mwintasya hamwe na nebyo kurya muhiza nko mugenyi no muhira mwenkoko mu maguguza kwirukanga ngo mutawuni ujumbaje ngafamato bo barushacho jumubagira ujumbagira akoza aguma naje nakutaya ninga yakurendura baguza bwambagura kandi handi twinho na nente yo mucufu nangwe ejo project yo mukazi ako no wamurekeraho yabo guma nakushabura kamwe muya mwintongane kamurondere kiramufure bize nabo biza guma aha mwagugo kuza kuza mu rugambo hataguma aha bamushanga humwe n'abantu yabaganira ya natu mwe n'umucyara nawe nabari yo mwine project ye yakwirukanza yoku niwe yirukanza izindi kandi project ye enta nayo akone yambaye hamukasasoro ushanga nahinga nkebi yatankanta hinge bihimba ateko mitumba no rukwe kusha mwene tubaho ya tutandikira project yenkoko oyine nkoko kizingahi nareba oyine nkoko zo mulembe enkoko ezi kutunga nyowe ni ntunga nkoko za koroyira hamwe na saso kandi hatiyo ingizera na leta ho nenyankore kuzakuranga ntunge parent stock yo guma korarze nyeya turuzi umwa gukuza kugura bwana hateze zuwagamba saso nizihezo saso nenkoko zonzo kore ibintu bibiri nizitera amahuri kandi ugarako zihereza inyama kandi inkoko zikuraho naho kandi nazakwata burwire tiziniragura nkezenjungu ya hati nuzeze zinarazi kwingana rugogoma nizo wazireba nizo saso ni saso iyo nenya bibiri erumo koroyira na leya hata babashomera mbaze tadabo papas bad niyo kamahuri gareka kwenyama ya so abako babanta binji ndebire ne bazirukangira hatebire ibintu shokana zikora mu rumo no kwatibale motere binyonyi bishatu kandi atkuzi ronka wano uguze muzaduba asuze kutera amahuru zigumaziye gurre byo kurya kandi mu mtunga y'amahuru muri mbaho kucyara kuza kurugura mutawuni kandi ihuru ryayo ngenda kushana ry'enkoko yenyankore ya na wano res ryo nyenye kara yaryo ne yeramo turukutwara munonga nkeri y'enjungu ya kandi abantu bagakunda amakuru gazo abo kuba hati nkaga amahuru ganje nyoni nshya muhinzi ho mwata ushanga umunda tukaratanse y'inyankore ya so omuntu orya nazo mu business yo kulisa enkoko yazo musaso wagita saso nabaya kitera nkengamba yibire nabaya kitera abo ko ya nakutandika yatankira nkanjungu zakwata burwire mwene ishitete ko yinkibaza kumurigamo konka yatandikira nkar saso zunzu yatankira nzirga mugi ya tuzikwata ndwara munonga
nizirya ki nazo nizirya nk'ezindi nazo ebyo kurya nzirya nk'ebyezindi nobasa kubyetaburira ninga ogura ebitabwire konka nkanyowe ninyetaburira ningura maize brand ninga bakweta chachu then hariho baguza borokeni ngaraka ngura concentrates nyine zo kukoresa hati nyetaburira ebyo kurya kandi wana oyetaburira kirungi zagira yizagwa no hamanya konka bitugura umwe noshanga batigire mu kumukibyo shanga bitabwire batire muki kandi umwe oshanga ibyo nko kataburo rya business bo wafere bo wayaguza yatunga sente hariya aho ko wayaguza ibyo kurya nkoko konka nyowe ninyeta atabura binkwatire ki kasita tawakuza kubirisa nicwecho so omuri samurungi ashemeye kutandika kwetabura remere hata muri samurungi bwa hati Uganda ya hati no manya tino bwenge bwingi umuntu naguza umushenyi mwen wano yetaburra ako buri kimwe maize brand noje gurire bureko nagiye gurire concept doze gurire mwen mwen urupumurwa uko byabyo kuba kubipima oyetaburra omanya ngo icyo watabara nico ako nabi kuzugumanza kura hino uko kutabara ezo byo bwana byinisha yabyo deni zikora garako uhinduraho waza mugoro wazi deni zikora za kafutera amahuri naho uhindura utabara ki konka waza kuri umuntu aza kuza ate ibyo by'amahuri kwizo ibyo bwana nibyo bwana byonda bikore cyuma kandi cyakwiye kitari cyuma nicyo kushangira abantu abingi ayine ko kutekura hata nkabone nko yanjye inyango kuri yame yuko yezu muri eri kweza neza mu kwaka ne kweza meza abiri tukikiriza ezo zinarebo buryo ziryo mwezi gumwe n'ikindi akonka zete biri kuna munana byo wa kabiri hatsirinze kwezi kwa kabiri akwana nyenda kumanyana n'inyankore hata nazo kandi mutankire kuzirisi zo omukijuru matwa tumanye zo kurekura hati node zo kurekura woine nkoro toke n'emiseri nkebire bihimba kanziza zibishisha konka nayo wagito mukijuru ukagihereze biyayo nayo niyo ukuraje etine nshonga ya so ati iweze nkoko nogura onoreto bwano bwa day one ninga nogura bwakuziremo hako baba mu indano balinda zibanza bagura nkeza 1 month omukubanza nkabanza gureza eza 1 month kuza kazande yakoze n'ikizubu nore nkoko cye kubana ugiyema hati umuntu nagenda zigura acha kubugura bwana buti ko muruda abugiyema nko umuntu bukimira mama papa hati watandika guza akugira ngo uzogura konko akagemo kibusyayo bwatora korro bwatamu bwo kusediyasi mwe bukufo wakoko bwetandikire no bano umenye uko kuzigema bakubanza zigemera Marex akiri cyo kubanga yumba gemera mu nanka mu hacare bazanzwe mu hacare deno washyumuka ukatinka waze base rate nubanza sirenka gurukose kugira ngo zifune mu amani zikeza uzitere byo kuriya butanka bora burya then after one mwene bwa nyuma ya Sande mwibere mushanju ato uzigema kaso acho Sande ya kabiri uya uzigema uzongera muri kaso ndisho Sande ya kashatu uzigema gomboro nabone buri bwa nkoko then zikeza zahizo kwezi usamwe bironka nkamushanju ningi 14 ato uzigema fuel pox egendi wara nekera kutega insenko koshanga zine nkebironda nkamisho zitakweza zona zimbere so eyo mbazitere kikatu cha mu ipapa then enkuko zawo zirga mujye wowe zizetandiye zirga mujye uzashanga warite nkoko nkigana wafu nkakana kamwe konkezo ezo guru kwezi kumwe uriya nawe nari sa papa sire kugobamo ayonga futiye kamwe nari umushubuzi ya so mwe no haburo muri isango enkoko agitandikire azomba mu company ahe enkoko y'ukwezi kumwe agiyetera mu Buruda agiyihire mwena arukureba ngo enkoko ye yagikora bukimo kikwetaga ya omumizi gnareba no zigabura hino kumukuzitabura membaze ningana zinywa plain ato omuntu sa plain kandi obundi tuziteramo omumbazi kugira ngo kutangira nkiyendwara tuyakutamuka oxytetra cycline ninga nka vitamins hamwe na nendisho ya ejo ni muzitaburo mizi kurinda ngo zitakarwa prevention zazitakarwa no tamufosa mutayimu hoza obwire kuko kurinda tuzibanye zirware umushanga
ekweshereka mwere gwaro utagirebera nka wano zitera mu zitakarwire zikakwata burwire no zitangira nareba no rubato mu bafu kuza kutaho mukisho nahari muki hate bafu ejo ntutamu aho ntubasa kutamu mbazo no gura ninga wota gwe no tamuka omo muyiba ikibakota disinfectant hata kati wano kanka umwe nko no renzo kwato burwire hato bokoro batomu nanko mu omwejo za bacteria nyingi zifa deno na omo ne basa gukora ne kora mangu hariho mbazi guru special guruho konka wota gwe na omo ne kora ya abantu abingi batakuchima ngo ine sabuni ka omo ne asa gukora na yene yakora hako ne itobukoko ya so no kwetantara abantu abaruga heru ngo yarga heru ya making sure ya rubatamo kandi ubundi nkuko zo kurebenza kwato senyiga nko muntu mwene umuntu yakuza mu rubanzo mureba ukiratine umuntu nabasa kuture nkoko senyiga ninga zimuture ya umuntu nature nkoko senyiga zikwata ningorokoro so umuntu yabarwira urukoro utakwadiva kwikizwa kuzo mufamu yenkoko tachekwa nazo mufamu y'umuntu yenkoko ningira fama zabinjako bakakwata ninga yakuza mu arondeka maski agijware ya aho nabasa tristi kugira ukuyatanga ubugwire butazama wajango mirimo ejo nokikora n'umucyara wawe ndikora n'umucyara wanje akoba ahantu wakusibaho yo hina handa hinkora imirimo nkendi no mabashitu tukababo koroku ako nite mishogeka kunkato nantarho umukazo buri kimwe kashimu training nacumanya nakikora yamwe nantro tinku yarachara dekanzo mukahumuro narwo mukahumuraka ninza kuganiraho n'umucyara atugambire wenko muntu ekikwatine nemirimo ya farm ecyakukira kutekaho engaro nikiha konka ko wakuba nibo watwegitaho uriyo noreba umuhinji no muri sa program akachaka nareba umuceka kitu cyo kubanza nako kugira ngo nano mubazi ogurutweta disinfectant ukira kukolesa ariya a farm na omo oine omo yawe ukagiteka mu mezi ne basa gukora nka disinfectant kandi wabo rya farm oino murwire ayine senyiga tashemeye kutaho mu kizu cyenkoko abo kuba nabasa no kuturuza enkoko senyigejo ujuke senyiga ne tamburro mwanya deka tumure tugarika hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful.
webale munonga kuruko mukahumurako ryo no reba umuhinji no mulisa akande engine program eturukwegeraho atukaganira n'abahinji incurukunu ya Bushenyi municipality andiyo ninganira no mulisa kandi no muhinji aine projects nyinja farm aine ente aine nkoko aine embuzi aine umwane nebindi kandi emirimo nagikora no mucyara we mwe no mucyara we yatuhigitaho atwereze mbozi nabo turebe no mabacyara binji ebirebi ko kugambe emirimo yomuka bakasigara okusijige no bakashuta maho mwena bari no bakwakire bakureba banzo baramusiyeho rero tugambire uko kucapa emirimo abishira mukama wita simwe amazina ganje no banyita Joyce Murungi orukurga omucyaro kibakweta ariye mugobora mazinga Nyakabirizi division Bushenyi municipality ninturaha umuke yanje ndikurebera ebintu ebyahaka nyine honke nkoko nyine hwente nyine hwemisiri ngweri ndiyo waha omushija kwa kubagire kwanjaga kuronda yo kwa kandi kasenti yo gumaha yoni ngumaha for time nturaha kurga mwen kurga kibanza kusya kibanza nyontura mwene bikufahani yo kubimanya bikufaha byinji nabajenye kuba kwizani yo kubabaje ni ati nkubaga yetar bambagira haba kuba tindu muhinji wo muri se wo kubaga kwa kanabwe no mugenyi of course natera kasumo banchereza ngumbage warushacho giye ibise bashanga abari batureba atayari westi abacyara na munonga batahibitu no bahereza babuze iki no kwatanisa n'abashija babo kandi wajyanga ubushimwe no kiteka hengaro byona ubine experience byona koko kucurura abakazi bagenzi banje nka na munonga abinkabura ha radio tayari koko kuba ninje west tayari west tv actually turina na radio tayari fm naho baturikiriza okay nimba habara kugira ngo kwenda ngwekebeho bo bine kuteka mani abashija babo mweno kaba ni wateka mamani urukurwa mweno rukutambuze imirimo yaka abo kuba kuko kwita project yahaka cyumayisanga ibintu byo na wabyita umushija kugenda akarete bintu akabiteka aha ukashanga uryo mukuzenga ukashanga rinkai tikiro mu makuru gona ahabo kuba iwo mukaza haka niwe sheme kuba direct mweno kareba byona umushija kija akashanga ikintu kiyasigaho akashanga kirije na wabo inabana na wabo ino mukozi konka ukashanga buri kimucyo no kiteka hwengaro so mwenu omukazi waba oyineka yawe rehe bintu nkebi oreke kubyitirerisho bikafa wabyitirerisho byafa bero cyo mangweka yona wajita wangira ngo inehente yawe yo mutisho no girisota tugambere no giyemere yayo naki emere yayo somesa abantu kuri sente yo mutisho ente yo mukiju ekabire gumiririsa konke yorobi ahabwe nshonga hata kugira ngo nyino rutoce ninji byare kibingo tugitema nyine ho mukozi wanje tugitematemere kibingo tugihereza then empereza amasha empereza burucumu abo kugira ngo nyino umwanya muke mwe nindisemwe nande kurataho ate yaba erinkuru eje njuguza ngiye mu school fees mukarushanga ndi senti 2 habwe nshonge kugira ngo ndiwo mwanya muke konka yininjirisiza hwaho njere burucumwe amizi garwa nyine tapu mbwende bakanguni hamamate gukurindeka yanje kandi ngaruka nguzaho nogikamo bweri yaho hati ninjikamo kwankarita zingaye uwo mukasheshe ninkama marita mushanjo hano mukashe mwabazyo nkama marita zangisha tu kiro mama teminji ne kikuma isandaga mwe noguza ninguza kandi abana kabatarwa nyona no mukozi nanyika nayo kurire kanta cyunywa matemu nonga ninsiga horte mu yo mukozi na namugenyi asigara ngomaho nyamaka sente ko kugirebera wamana areba umwana goyo kantagureba umwana gwayo kabo kujya ngo hatugunancire na gusibuka wahera nguterwa akashana ko gure ko mukije umunonga hato shanga ngudutara abo kujya ngo injura yayagwa naguteka nshobora hebanze tunga akashana ni nshoza hwe tunga akashana nicirga kama hateguma munanyina ninga ngaruka ngiye separating konko mujo yagitwara hera akashana nicyo tagirebera ejo kagiye mu Paris Development Mode nyine yaho kuruga kare ente bakatutorana abarukarwe partnership abakaza bo kwekamba kuri sente kandi otine ho kurisiza hona ngweno zo mukanya kake kahambugaho mukanya kake ukagiriza ukagirizo mukambweno
aho kandi twina amataka kunu yabushenye turigo mwanya muke gufunzire konka note ko kureka ngo making sure ngo wata project zabo mwene nko muntu kureba ngo zarebereka kandi utakaza kwese bacintu cyumwe ukashanga umwene rutoyine ndijo mukoro yo kore kindi obuhabuzi bwa muheru rero ngaruko mwami murungi tumarire program abariyo bakureba bahereza obuhabuzi na mnonga bacyara obuhabuzi obunku bahereza nkabacyara nimba shaba ngo mweheyo kureba ngo amakaganyu gabo mweheyo mukwatanise n'abashija banyu wota kwatanise na mushija wawe obe no manyangu waremwe ahubwo mushija no mutwe gweka konka iyo mukazi ko ruko bibega barete kintu cyona mweno gumanota ndeno bwe nakushohozaje nabana bakija umubono bahabure mirimo kitari cyo kugira ngo abana baba bakarandaranda niyo mukazi wa bakarandaranda washanga mukati n'ikiri omwami murungi twagaruka twakwigitaho abantu abari bakureba mbenda kumanye project sezo nako kuzikora tino ko kushanga mu challenges challenges ni nzishangamo atarunka nkareba kushanga ati nyuntu n'umukazi umuntu watafuna umukozi wa mtraininga hati ushanga nko muntu yije yambisa yanyira mu kumutwara mu yamwiba ateje ni challenge ya mani challenge ndijo aho ubushanga kati nke bihimba ubona ko mushana mbigira mu ko bukoko hati ushanga bihe byo kufuhira ugura ko maze gufuhira ushanga kiye cyukuru gutakwita mwene yije ni challenge fake agro inputs byo byo mukatale byinji ya hakono rwoti nyenda ugoba kuyata guto ugoguzira ngo hango hati no gukora kwa gomboro ryakwereza ugurukoro akugurukoro adene kindi tuyiremwa bashuma kuno hari abashuma b'amatungo abashuma bari umbarwa kuza ukoko mbyare ibintu takashigamba bakangwero mu mahanda kunka tubine kandi musevenize ngo baba kwata batabaha beyo no kankaho shanga nko mukasheshe nozo mucyuzi cyenkoko ushanga kigwire tukweta bakonkanyo nyine habasirikare banjaha ya wahika wo water stede ebe kubaho nibyebyo nabo ine na security ine cameras nye kamera haruhembwa mwenke nguzangize wahika ako nyisiga timo bo wazireba mo yabera cyo kutanya gusasa mukagurire nyuma aho ni mata kweta gushora akonyo wakuye no nterese umuti ninjo wawe nyiciro ya konka muke abashuma njati no barimba bateme mukono mu myana nkaye mwena cyo n'ikisubu cyamani ntwenda kumanya okwezi koko hano reba ibintu byone byo gukora projects zawe no ya muka kasente kakwingana ki akomuntu akubasa kugira atananyere kantane camping ndise no ya menta asiya uri kumara atkuza kurunda nawo mbetoke nkahinkahi ushanga mu kwezi mutwara yitinka nkamakumyana 5 tujine turire tunywire ya ushanga mbweno ryaho ino businge bwawe ushanga tuyino businge aho no manya wotire mu nshaho baja ngo buhunga bwaho wabura kureta mwishanga mu LC mugire koza numutandika domestic violence waje umanya ni turete rero ko kejo turebe nyenda abantu barebe ko kezo twantugambaho a size yayo ajeji jimunkwasize turebe jimunkwasize bas tewe tastede ne kurema hate nezezi ezitwa abantu tugamba heza abantu ezwa zeteza double what double purpose band mwene nzereze bintu bibiri amahuri hamwe na n'inyama hateje waje kwatamu kilo za 3 mwene nenkoko kandi giteka kuzire kwayo hako batizo kiriyo zitera za heza mezi nka zangiye kutera za shameza 2 hateje ryo mezi iyo yenye ntate yine myezi nga ejo mezi ga yonka mukaga mushanju emyezi mukaga mushanju ne basa kutera kusya no mwaka no kurengamo nateze zitera umwaka batazarenga mwaka aho kire kubona wozuguza abantu bakakuziriye kandi nato wenda no guza nahate ninguza wo nayi nekizibu wa leta sente ninkuguza konka mwaka kateze kutera amahuri uye no genda ninkusera abwenki abo kuba hate nzegurira byo kurya kandi ko kuyango wozuguze hatoshanga kandi no gukora umuntu kuza kugira kigure byo kurya byazo kandi mwabuza kubenzegurira hateji waja unojuguza zinga emitwarena enaneshche kanembuze namba baza gikwate mu gifuru bishe kiruza kurana nagenda nakaza kugiria eje kiraza kugira iseje nake eje ginijuro mukiro nkisha tunechwe kina buri kiro nono jibara nko mutwaro kashi minuko kuza kugiye hansi kujoro kagisyaha mbwene notire mu mani mingi hereza buhabo zabari yomba tureba TV
anyondwa kandi karakaba kungabira kawanye cyangwa ukari ohabuze ubonko bahereza oya ngo buryo wamwahaka akataka kayine akakoresa nkuko kakubasa yata kubasa azombanto abintu bukugu bamwegesa shome bamwegesa ukwakirwa nako sitakari hako nyungita kiri yange ryona rukozere yaho kuba ushanga ahamwe aharuheki nkuko mwareba mbwene ningo kutuzakoreba ya noshanga umuntu ayinita akagira ngo tayine nkaho kwinge muhogo ubwo shanga boundary ariho kitaka narundita katinde cyo so hatno asakure nkibite kiri byange bi ninjye yinaganagamo mbona ebitoke bya bitariho tinkurara to no hige kiyuni ya itigiste kiri shanga turonturiye ya wabale munonga omukuru kandi no kushomesa ihanga television ni manyanga abantu bashime kwa bine kibakwiga twafuna ubwire ntuzagarika tweyongeze ningo muize numbyo mabito izo shitamo mu studio live batera amasumba ganire niyo nacyo mwanya tani nizo ho ntuganira then nimbagambira ibinkumanya webale munonga warusa cyegere kanji tahane nyono ma principal fama nkabagambira ninka ninko kukazi bashisha umukono gwatagasi yampa mire kare kashino mpamera mbura kurya tuzakubane tugaruka turebane urwa kashatu urkwija program yitegiye nyini omuhingi no muri sane beroho buri urwa kashatu shayishatu nicyo kazumikiro kandi tugaruka tugigarukamu urwa kano mukasheshe tuganira n'abantu tugire bitwabegaho omwami murungi wamuhurira kandi kuruga hano mu Bushenyi municipality ari kutuganira aha bintu byarukora twashangangu wabo ine itaka no bya kubarinke kijiko notekwa kurukoresa nko kuri ukatunge ntasya Museveni atuye nabagamba 1 acre model nwasa koresa 1 acre ushangwe ne projects zikurenga 15 banyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinja atakwata muitaka turebane sabite rukwije